Mwaramutse neza mwese abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe makuru n'ibiganiro byacu kuri Emery Official. Reka mbifurize igitondo cyiza, mbifurize kuramuka neza, mbifurize kuramukana amahoro y'Imana cyane rwose. Kubakomeje kudukurikira n'abakomeje kutwumviriza bari hano mu gihugu cy'u Burundi, abari mu Rwanda, bari mu karere k'iyaga bigari ndetse no hirya no hino mu isi. Turi mu gitondo cyo kuwa kabiri rwose, turi ku itariki 19 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025. Reka nizere ko mwaramutse neza cyane, ko bari kwitegura kujya mu kazi. Mbifurije kugira imyiteguro myiza ndetse n'akazi keza, kubarajya rwose gushakisha amarongo ndetse n'amaramuko. Mbifurije guhirwa mu byo murakora byose cyane. Ni nuko nanjye ninjiye rero mu makuru agezweho muri kano kanya, tugiye kurebera hamwe amakuru agezweho muri kino gitondo, tugiye kurabira hamwe by'umwariko ibikomeje kugenda biravugwa. Amakuru akomeje kugenda atugeraho by'umwariko aravuga yuko ingabo z'abarundi zongeye kwamaganira kure ibirego by'umutwe wa M23, ibirego byongeye gushinza ingabo z'u Burundi ko ko izi ngabo z'abarundi zirimo kurasa amakompora by'umwariko mu banyagihugu b'abanyamurenge cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo, nyuma y'uko zikomeje kwifashisha by'umwariko drone zitagira abapilote zirimo guhagurukira mu gihugu cy'u Burundi mu bigo bigiye bitandukanye bya gisirikare. Amakuru atugeraho by'umwariko ava mu gisirikare cy'u Burundi aravuga yuko rwose ngo ingabo z'abarundi zirimo kwitwara neza ndetse zanashimangiye ko muri operation zimaze imisi zikora ikomeje kugenda neza cyane, aho zagerageje by'umwariko kuburizamo ibice bimwe na bimwe, ndetse zivuga ko zongeye guhagarika igitero karundura cyari cyateguye cyo kwinjira muri Uvira, yemwe ngo no gufata ibindi bice ntabwo birimo birakundira. Ingabo nyinshi zongeye guhunga kibuno amaguru zo ku ruhande rwa M23. Izi ngabo z'abarundi rero zongeye gutanga ubutumwa zivuga yuko inyeshyamba za M23 zikwiye guhagarara hamwe, hanyuma zigahangana, bitaba ibyo zikava mu bice byose zafashe. Ariko kandi zongera gushimangira yuko rwose zitigera zirasa mu baturage, cyane ko icyabazanye ari ugucunga umutekano w'abaturage, ari ugufasha abanyagihugu nkuko bikomeje kugaragara cyangwa se nkuko bikomeje kugenda bitangazwa. Hanyuma kandi kugeza amagingo aya ngaya nanone turagaruka ku bindi bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se kubikomeje kugenda bitangazwa. Hari bamwe bongeye kunenga icyemezo cy'umutwe wa M23 rero by'umwariko. Uyu mutwe by'umwariko wafashe umwanzuro kudasubira idoha muri Qatar, baze bavuga yuko iki ngiki ari igihe cyanyacyo cyo kugira ngo bawotse igitutu, ndetse bivuga ko Bwana Tshisekedi nawe nta numwa by'umwariko yabaherutse kohereza idoha muri Qatar, kuko amakuru rwose ariko agenda bitangaza, ndetse abakurikiranira hafi bakaba bashimangira ndetse banavuga yuko rwose ibigendanye cyane ibigendanye n'ibi biganiro byaberaga idoha muri Qatar n'ubundi mu gihe byabihagaze byakongera guhereza icyuho gikomeye cyane, by'umwariko byakongera guhereza icyuho gikomeye cyane. Iyi ntambara n'ubundi ikomeje kugenda ifata by'umwariko umurego, iyi ntambara ikomeje kugenda ihindura ibintu, iyi ntambara ikomeje kugenda ifata indi ntera nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Turagaruka kandi ku yandi makuru akomeje kugenda agaragara hirya no hino mu isi, by'umwariko tugiye kurebera hamwe n'ibindi bikomeje kugenda bivugwa, aho mu gihugu cya Kenya by'umwariko Dr. William Ruto Samuel yaba yatangaje impamvu yatumye agena by'umwariko uhagararira igihugu cye cyane cyane by'umwariko hano mu mujyi wa Goma usanzwe ugenzurwa n'umutwe wa M23. Nongeye kubaramutsa mwese no kwifuriza igitondo cyiza ku bari ko baradukurikira. Rero mbibutse gukanda subscribe rwose cyangwa wanditse sabone kubageza hano bwa mbere, kugira ngo mubashe kuzajya mudukurikira cyangwa se mubashe kuzajya mubana natwe 5 kuri 5 mu makuru n'ibiganiro byacu tudahwema kubategurira ndetse no kubagezaho cyane. Hanyuma reka mbabwire ngo rwose ushobora no gusangiza ibiganiro byacu ku nshuti zawe, ubundi ibintu bikoreshwa kuba byagenda neza cyane. Ikaze kuri mwebwe mwese rero mukomeje kudukurikira, ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe by'umwariko muri aya makuru tudahwema kubategurira ndetse no kubagezaho muri rusange. Twinjiye muri Kivu y'Amajyepfo rero ahakomeje kubera urugamba rukomeye cyane.
guhera ku itariki by'umwihariko ya 17 ndetse n'iya 18 by'umwihariko ni itariki zaranzwe n'ibitero biremereye cyane byongeye kwibasira umutwe wa M23. Abakurikiranira hafi ibibera muri uru rugamba cyane cyane abo ku ruhande rwa leta by'umwihariko ya Kongo bashimangira yuko inshuro nyinshi iyo umutwe wa M23 ugeramiwe cyangwa se ugakomeza kugenda wotswa igitutu utangira gutanga ibisobanuro bakavuga yuko bahanganye nawe by'umwihariko bari kurasa mu baturage, nyamara bo bakemeza neza yuko uyu mutwe urimo kubeshya cyane. Amakuru atugera rero muri kano kanya akomeza gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko by'umwihariko ibigendanye n'iyi ntambara bikomeje gufata indi ntera ku rundi rwego nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Amakuru yihuta cyane akomeje kugenda rero atugeraho ashimangira ndetse akanagaragaza neza yuko by'umwihariko iyi ntambara ikomeje kugenda izambya ibintu hano ku butaka bwa Kongo, ngo noneho Uburundi bwaba bwongeye guhindura umuvuno. Uburundi by'umwihariko bumaze iminsi bwifashisha indege z'intambara zitagira abapilote mu bikorwa bigendanye no guhashya umutwe wa M23, bivuga ko nawo rwose waba ukomeje kuba maso, ngo ukaba ukomeje gushakisha aho wamenera winjira muri Uvira kugira ngo ukomereze no mu gihugu cy'u Burundi. Ahangaha rero by'umwihariko ngo intare zo kwa Ntare Rushatsi by'umwihariko kwa Cyambara Ntama n'ubundi ngo zazarabitahuye cyangwa se zikabimenye kera, hanyuma zifata umwanzuro ndetse zifata n'intumbero yo kugira ngo nazo zikingire ndetse zinakingire ibikorwa byazo nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Hagati aha kandi nubwo bihagaze bitya by'umwihariko abakurikiranira hafi iyi ntambara ibera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bongeye gushimangira yuko ingabo z'Abarundi zimaze iminsi zikora icyo twakwita by'umwihariko operation kirimbuzi, operation ziteye ubwoba cyane. Mu butumwa rero bwamaze gushyirwa ahagaragara n'ingabo z'Abarundi ndetse zifatanyije n'abazarindo bongeye kwamaganira kure ibirego by'umutwe wa M23, bavuga yuko mu bitero byabo bagaba by'umwihariko nta muturage bijya byibasira, ndetse banavuga yuko rwose icyabavanye mu gihugu cyabo wari ukuza gucunga umutekano w'abaturage. Hanyuma rero bavuga yuko ahubwo izi nyeshyamba zikwiye guhama hamwe hanyuma bagangana nazo bitaba ibyo zikibwiriza zikava muri ibi bice. Bivuga yuko kandi ingabo z'Abarundi ngo zaba zirimo zigerageza gusatira ikibuga cy'indege cya Kavumu Airport ndetse ngo n'ibindi bice bigiye bitandukanye byegereye hafi aho ngaho, kuko kugeza amagingo aya ngaya intumbero bafite ndetse na gahunda bafite by'umwihariko no kugerageza n'ubundi kwigarurira ibyo bice byanze bikunze. Amakuru rero akomeje kugenda atugeraho rero muri uno mwanya ashimangira ko ingabo z'Abarundi ngo zikomeje n'undi gutegura ibitero biremereye cyane. Reka ngaruke kandi kuri aya makuru akomeje kugenda atugeraho uko abivuga. Hari amashusho yamaze kugenda agaragara ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko ni amashusho yerekana ingabo zo muri M23 na twirwano zirimo guhunga cyane. Bivuga yuko zahungaga by'umwihariko ziva muri Lubero by'umwihariko zerekeza mu bindi bice bigiye bitandukanye nyuma yuko zari zigeramiwe, ndetse by'umwihariko zari zikomeje kugenda zihura n'akaga gakomeye cyane nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Byumvikana neza yuko by'umwihariko izi nyeshyamba nyuma yo kubona rero ku myubariko zidashobora gufata Uvira, haba bakaba bananiwe no gufata uduce twegereye Uvira, by'umwihariko bivuye ko ku munsi w'ejo ku muhingamo by'umwihariko ngo abasigaye basubiye inyuma bahunga, by'umwihariko bahungira muri Lubero aho abanyagihugu baciye bafata amasanamu barimo barahunga. Ni umurongo muremure rero w'abasirikare ubona yuko by'umwihariko bafite n'ibirwanisho byabo nyuma yo kunanirwa by'umwihariko kugira igice bafata by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo cyegereye muri Uvira ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye byegereye aho ngaho. Bamaze gufata umwanzuro ndetse bamaze no gufata by'umwihariko gahunda yo kongera gusubira mu bice by'umwihariko basa n'abahozemo muri rusange. Mu gihe kandi hamaze iminsi havugwa umwuka mubi by'umwihariko waje gutuma ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo busa naho butanga ubutumwa bukomeye cyane ku gihugu cya Kenya, banabasaba yuko iki gihugu gikwiriye kwitondera politike kirimo kwishobora kuzagishwanisha ku buryo bukomeye cyane n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gihe Perezida Dr William Ruto Samuel uyoboye Kenya yagenaga uhagarariye Kenya rero by'umwihariko Igoma mu gice kigenzurwa n'umutwe wayo 23, uyu mugabo by'umwihariko hari icyo yaje kugenda atangaza, ubwo ni Kenya yaje kugenda igitangaza muri rusange.
Kenya rero yagaragaje ko rero impamvu perezida we Dr William Ruto Samuel yagenye uhagarariye inyungu zayo mu mujyi wa Goma by'umwihariko bidasobanuye ko by'umwihariko azatangira izo nshingano hatabayeho kuganiriza ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byagarutswe rero mu itangazo ryashyizwe hanze rero by'umwihariko kuri uyu wa 18 Kanama 2025 byari biturutse kuko rero kwa 15 Kanama ubwo perezida William Ruto yagenaga abahagararira igihugu cye by'umwihariko mu bindi bihugu bitandukanye, yaranashyizeho unuhagarariye inyungu zacyo mu mujyi wa Goma nk'uko bigaragara. Ku itariki ya 16 Kanama Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane muri RDC yahise itangaza ku mugaragaro ko ifite impungenge kuri ibyo kandi ngo by'umwihariko byakozwe nta biganiro byabanje kuba hagati y'impande zombi. Kenya rero yasobanuye ko kuba perezida yaragenye umuntu bidasobanuye ko byatangira inshingano z'ubudiplomate kandi ko itegeko nshinga rya Kenya n'amabwiriza muri icyo gihugu by'umwihariko bigena kuri by'umwihariko wagenwe ku guhagararira igihugu abanza rero kwemezwa n'inteko ishinga amategeko, hanyuma rero Kenya igasaba ku mugaragaro ko rero igihugu by'umwihariko cyakwemera kumwakira. Yakomeje agira ati mu kibazo cy'Igoma uru rugendo by'umwihariko rurakomeza ndetse no gusaba uruhushya rumwemerera by'umwihariko guhagararira inyungu z'igihugu cyacu by'umwihariko ruzatangwa na guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo mbere y'uko atangira inshingano ze ku mugaragaro. Kenya kandi yanagaragaje ko impinduka yakoze zigamije kunoza imikoranire ndetse no guteza imbere serivisi mu buryo rero buhuje ndetse na gahunda y'iterambere ry'ubukungu rishingiye ku baturage by'umwihariko y'icyo gihugu nk'uko bigaragara bottom up economic transformation agenda betting nk'uko bigaragara. Yavuze ko kandi bitagamije guhangana n'ibikorwa byo kugarura amahoro mu karere cyangwa se kwirengagiza ubwigenge n'ubusugire bw'igihugu icyo ari cyo cyose mu isi. Kenya kandi yakomeje yishimangira ko yiyemeza byimazeyo gushyigikira ibikorwa by'amahoro muri RDC harimo n'umushinga w'ubufatanye hagati ya East African Community SADC ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye. Yashimangiye ko kandi by'umwihariko habayeho by'umwihariko kuganira na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa RDC Madame Therese Kaikwamba Wagner mu gushyira umucyo rero kuri icyo kibazo cyari gikomeje kwibazwaho ndetse no kotsa igitutu. Icyo gihugu rero cyongeye kwibutsa ko by'umwihariko cyo na RDC bifitanye umubano mu bya diplomasi umaze igihe by'umwihariko guhera mu mwaka w'1963. Yibukije ko kandi yafunguye ambasade yayo i Kinshasa mu mwaka w'1968 ndetse na RDC ikaba aribwo rero ifungura iyayo i Nairobi muri Kenya. Ku rundi ruhande kandi ariko RDC yanatangije ibiro bishinzwe inyungu zayo i Mombasa muri 2023 mu gihe Kenya yo yari yabitangije Igoma mu mwaka wa 2022. Muri ubwo butumwa kandi bwa Kenya kandi hagaragajwe ko ibyo byakozwe mu rwego rwo gushimangira imikoranire y'impande zombi kandi ko by'umwihariko ibihugu byinshi byaba ibyo muri Afurika ndetse no hanze y'umugabane usanga bifite abahagarariye inyungu zabyo Igoma mu koroshya ubufatanye mu bigendanye n'ubucuruzi n'ibindi bisa nk'ibyo ngibyo. Judy Kiaila by'umwihariko Nkumiri niwe rero wagenwe mu gihe Goma igenzurwa n'ihuriro AFC ribarizwa mu mutwe wa 23 kuva ku itariki 27 Mutarama 2025 ubwo n'ubundi ryatsindaga ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngaba ariko kandi birasa n'ibyaje guteza umwuka mubi, birasa n'ibyaje kuzambya ibintu kuko kugeza amagingo yangaya igihugu cya Kongo ntabwo cyabyakiriye neza, by'umwihariko cyagerageje ndetse by'umwihariko kinatanga by'umwihariko icyo twakwita nk'impuruza ikomeye cyane nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bigaragara muri rusange. Mbashimire rero abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu. Tugaruke mu kanya turebera hamwe andi makuru akomeje kugenda avugwa. Mbifurije ibihe byiza ndetse mbifurije kumererwa neza.